clear tu te chibai le vekule sarkar thar kan nei wang em phei chu ani lawanga Mizoram chunga sarkar Hnaruak omle ta chur mai fair takin atai male thiam te din channa sarkar nizel turin du sakna ka hlan ngal bokani tuntuma chuan Mizoram Veti Science Zirna College kan nei College of Veterinary Science and Animal Husbandry Selesi aizola thoktur Hnaruak hrang kan en hole donani Selesi muna Veti College hi Central Agriculture University Imphal nuai ania Hnaruak te chu pakhatna multitasking staff MTS post pathum security guard post pakhat LDC post pahni UDC post pakhat lab assistant post pakhat library assistant post pakhat field cum lab assistant post pasari te arwakani post work zong hi somle paruk ania kanria tu chu STUR kwata hi aom shranga keini mizo tan chuan UR unreserved category po hi kandil thaivekani ti khashia ila ST kwata chawlo po kha adil thaivekani open vekti na ani UR ani hi chuan vai hole nam dang ho tenen kan chu don ti na ani a ST ani chuan keini mizo tan chaw kwata ti na ani vai ho em nam dang khan min chu pui thaidon lo ti na ani chu lo chung chang han en leila multitasking staff MTS pay level 1 singkha sangre ta tanga singthum sangkwa le zakoin karani dona security guard pay level 2 singkha sangkwa zakwa tanga sangli le zalin kar LDC po hi pay level 2 singkha sangkwa zakwa tanga sangli le zali lab assistant pay level 2 singkha sangkwa zakwa tanga sangli zali UDC pay level 4 singni sanga zanga tanga singa sangruk le zariatin kar library assistant pay level 5 singni sangkwa zahnia tanga singruk sangli sari field cum lab assistant pay level 5 singni sangkwa zahnia tanga singruk sangli le zasari inkar an hlodonani age limit kumbithli han anila kumsomli chin kumsomli ai upalautan dil thai ani dona STSC tan kumsomli le panga thlengai na thiamna om thai donani dil thai te thiamna nei ngai te en leila multitasking staff MTS dil tur chuanin class 10 pass ni ngaya du tu sama chuan experience lo nei to lo thok to kha du tu saman ni experience kan nei kherlo ni pon adil thei vekani security guard class 10 pass tin 15 km 2 hour chunga tlan thleng thei ni ngai ni physical medical fit ni ngai bokani LDC class 12 pass computer certificate nei kha an ni turani a typing speed a hianin 35 words per minute in English anianga tin 30 words per minute in Hindi khami typing speed thiam na kha pakha zok Hindi emo English emo kha thiam angai ni UDC graduate bachelor degree nei ta na dil thei dona tin computer certificate nei ngai bokani lab assistant dil tur chuanin class 12 science khami thiam na kha nei angaya desirable du tu sama chuanin lab assistant experience do nei to lo thok to kha du tu samani library assistant graduate in library and information science emo library science emo atluk pui thiam na nei ta na dil thei dona du tu sama chuan postgraduate diploma in library automation and networking emo PGDC emo khatiang atluk pui thiam na nei kha du tu sam an ni field cum lab assistant BSc agriculture and allied science relevant to agriculture khami thiam na kha nei ngaya tin experience lo nei to kha du tu sam an ni dil dan tur en leila na kan soitak te kha mi pakhatin post pakhat ai tam kan dil thaya kan du chuan ashan pa in form kha thelu mai turani dil na form application form hi Central Agriculture University website chu www.cau.ac.in download thai ani a advertisement le application form download thai na website link chu emi video description a hianin kada a kan lo check out don ya online in form kha fill up thai don lo ti na ni chu form a hianin document thil tel ngai te a inziak veka education qualifications certificates mark sheets age proof date of birth proof kan ti certificate te tin tribal community certificate passport size photo pahni le document poimo dang te kha thil tel turani tin hemi address din College of Veterinary Science and Animal Husbandry Selesi Aizol Mizoram Office January ni som ralmain dil na kha thelu turani donani dil na fi hi STSC women candidate tan om don lova
general candidate tan chuanin cheng zanga choi tur pek tur ani don ani payment bi khi state bank collect SBI a chi payment kan ti kha pek tur ani a payment pek na tu link hi hemi website ta tho khanin www.cau.ac.in a khanin a oma kan lo check out don nia selection process a chuan na posa zir khanin a written exam syllabus kha hran thawin om dona a written exam merit base in an la don ani merit base khan an select don ani syllabus exam hun le hun hriat tir na hi website a tho hianin an ron tar lang le dona website kha kan lo visit thin don nia inbuatsaihna tur en leila Mizoram verticulates na exam na tur materials questions le zir tur poimo te kan du ni chuanin ka website www.kamliana.in kha kan lo visit thin don nia member kan lo join nga ti chuan kan mamo turang chi kha website ta khan kan hmu thei don ani Kamliana website link chu video description hemi video description a hianin a link ka da a exam inbuatsaihna le question hlui te hi a siam a hau tak dewa wangin website ta hian upload zung a harsa a kan material du te kan mamo te website ta awmte upload an tu em ti kha kan check thin don nia